Ransom got that sauce. Frenzy. Kanijing Ryan bataki game lovers Free Fire. Ya, herna plane jom sapok ngilik siat kum ulek no ngilik siat ki gang kabok nginya bok ban nginya shot shim ka tiar shim ka gun nginya siat hapok ka zone one le beat one le on persang baik ban set shot Free Fire. Ya, kabom dan mangapi la ban dan mapi tangbakan ne kala banlong ladangi kloy ban nyateli kajing ni si para do si para squad ini apen i ngin ya lebet kat bala kenang ban yo boya Free Fire tengin nom la ban yo mustang invite ki do si squad jong pi bangin ya le rank hapok ka game ki don si bun ki jat paki jat character ki nong le kai don ki pro don ki noob ki hacker. Woo! Free Fire. Gun M41, shotgun MP50, Scar, Famous SKS, Sniper MP40, gun kat kabafi kuak, kat kabafi jet mafi, pandala dapat kitiar, baki gang saya teli, skrut, wanom duk mesim ladafi rem, ladafi donok kajing pro jofi, kadang kam slam, saya bet laki jog skill, saya bet laki jog style, compare ladafi rem, better luck next time. Free Fire. Ya, buat nom duk mesim persang dekat bafila compare la davidation rangkan kela ni kena apa ding ka game mod pen blin bandon kijing salia ka deka game bat ka game tang ban pen bernia file chabi masa ketine file chaklok tawar wat julong ubat ting edge late bet long barunar kijat pergi jet brio kasih bat ki makar nginya siat nginya shoot and that is called Free Fire.